Ay kastoy ti panagbiag ni Apo Hawaiano. Ti amuda nanamay ti biag mo, di dalaan mo adumen a sakripisyo. Iti inaldaw gayem ko ang panagtrabaho. Iti binigat sa paenan tay bumangon, agrubuat kan isaganam tay balon mo. No di ka makamaneho wenno awanan ka tay karro, gamude mon tay bas para alas 5. Ay biag ni Hawaiano, trabaho tapno na dame tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isebang tabagim iti trabaho. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, isaltek munto, umaala, umadayakan ko. Kastula agayos, nga ugbog ti painom mo, di dalaan mo, nag-uutang ka iti bangko. Intun bumakasyon ka, Apo Hawaiano, paalaam to ti intero Abu Mario. Intun agsubli ka iti Hawaii gayem ko, ikaramutam to manen abayadan tay inutang mo. Ay biag ni Hawaiano, at trabaho tapno na damit tulyar mo. Ay biag ni Hawaiano, isebang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, isebang tabagim iti trabaho. Ay biag ni Hawaiano, akalbon iti kata trabaho. Kamusta ti bakasyon no? Rin baro, awan na ba di kwarta? Eh, bakit di ko nagkanga? Nagpangas-pangas ka ba na nagpapalat Pilipinas? Ang itata, amuyip na sumsum mo, kalbo lakay. Alas